tuninjira mu mukino nyirizina mu by'ukuri urufunguzo rw'umukino ngira ngo mukanya gato mwagarutse ku mazina agiye anyura muri El Clasico atangira muhira ba Ronaldo Ronaldinho ba Zidane mu myaka itambutse twigira imbere gato tubona generation Messi generation Cristiano ubungubu generation Benzema generation Rwanda usa nkahagiye mu gatoya generation Suarez na Neymar ba Gareth Bale n'abandi bose ariko uwavuga ko byibuze umusitari w'uyu mukino aba ari Mbappe ntabwo aba ari kure mu by'ukuri ukurikije uko Mbappe ameze muri iyi sezo natangiye mvuga ngo mwakushize imikino ntabwo byagenze neza kuri Carlo Ancelotti afesinga Barcelona ubungubu El Clasico ya mbere Xabi Alonso niki yakora afite Mbappe nyirizina kugira ngo byibuze ku munsi ko cyumweru atane insinzi ibitego bya Real Madrid no mwaka nubwo nta statistique nigeze njyamo cyane ariko 80% by'ibitego bya Real bitsinzwe na Mbappe kugira aho bigeze aha ngaha sofa kamwunganiraho ngaho mu bitego 28 Real Madrid imaze gutsinda iyi sezo ibitego 11 byonyine nibyo bitagizwe mu ruhare na Mbappe safi 70 gutwa kwa kundi ugabanya igihumbi hano ntago byakora oya ariko ni bitego 15 na assist ebyiri uzengo na ibitego 17 muri 28 yego byose bya Mbappe urumva ko ari nka 75%. Bivuze ngo uyu musore ikintu cyone cyafasha Madrid gutsinda Barcelona nuko Mbappe yaba mwiza. Mbappe ikimwe mu bimugira mwiza na Arda Güler cyane n'ikintu cyatumye Real Madrid yandagara imbere ya Atletico de Madrid no guhindura lineup yari maze iminsi ikina yahinduye lineup yari maze iminsi ikina ubona ko bisa nkaho birimo biragorana. Arda Güler nubwo Jude Bellingham yatsinze igitego ejo bundi byarangiye ari ubaye man of the match kuri match ya Juventus yabagoye ijyari kuri Xabi Alonso ibyo yapanga byose yibuke ko yatsinzwe na Atletico utsinzwe n'abakeba babiri mu mizo yawe ya mbere byatangira gusa nkaho bitagaragara neza imbere y'abakiriya imbere y'abafana kuko ntabwo ari byiza kubona Real yandagara kuri Atletico inandagare kuri no kuri Barcelona kuko ntabwo watsinda Villarreal ngo umufana wa Real abone icyo yigamba ntiwatsinda Getafe na za Osasuna ngo bigire icyo bisobanura kuko waratsinzwe na Atletico na Barcelona muri marge y'ibyumweru bitarenze bitatu. Bivuze ngo icyo yakora no gukoresha Mbappe ko Mbappe ni wa mwataka navuga ngo ni solo striker one man show ushobora ko yagwa n'ibitego bine muri match. Mbappe ubwo bushobozi bufite bwo kuba yaguye ibitego mu gihe cyose wamushyize muri conditions zimugira mwiza kurushaho. Twabonye ko no muri El Clasico bagerageje kurivariza ni Mbappe nanone n'umwaka ushize nubwo batigeze batsinda El Clasico nimwe ariko nko kuri finali ya Copa del Rey yatsinze Kufra kuri match za batsinzwe ibitego bine kuri bitatu yatsinzemo hat-trick match ya retour ya El Clasico y'umwaka ushize. Ntekereza ko Xabi Alonso kimwe mu bintu byamufasha no kuba yakoresha Mbappe kandi akamushyira muri conditions zimugira mwiza. Barcelona igira ikintu cyo kuraririza ntekereza ko nacyo cyanagoye cyane Real Madrid nko muri match ya Clasico ya mbere Mbappe yamaze gutsinda igitego kandi iyo babanze igitego muri la minota yari yagitsindiyeho kikemerwa. Ntekereza ko byari buzamure confiance kuri equipe ya Real de Madrid bikaba kandi mu kibuga urebye kuri ze equipe zino derby usanga nanone ibitego byagiye mu minota yegeranye. Bivuze ngo ikipe nk'izamure morali imbere y'indi biba bishoboka ko yanayifatirana ikaba yanayitsinda ibitego mu gihe mu minota runaka itari buze kwishyura. Kuri Xabi Alonso ibyo atekereza byose Arda Güler nk'umupaseri we mwiza kuruta abandi bose na Kylian Mbappe batangiye kubageranya na Ozil na Cristiano ko Ozil numwe mu bantu Ozil yakiye imyaka 3 muri Real Madrid atanga assist 80 mu myaka 3 yonyine. Nibizatsinda niba babeza Real Madrid yatsinda umukino ariko niba batajya muri niba dakora neza nkuko basanzwe bakora Real Madrid none zongera itahe kwa kundi. Ugifite ijambo gato Samir kuri ukomaje kuri Arda Güler ndetse na Mbappe ariko mbere kujya kuba kinyi bakoze imyitozo kuri uyu munsi baramaze imisi afite utuzo tw'imvune dutandukanye ngira ngo hari abakinyi bagaragaye muri sezo ko gishobora kuba ikibazo kuri Xabi Alonso mu gihe atakora amahitamo meza. Twagiye dukomoza kuri Jude Bellingham n'umuvandimwe Arda Güler ufatiye reference kuri match ya Juventus bari mu kibuga bombi
ni abakinnyi bakwiriye kubanzamo bombi cyangwa se umutoza arafata izina busumwa abanza mu kibuga undi ajya hanze ako nakambere kuri Gora ndetse na Jude Bellingham. Hanyuma ku rundi ruhande twigeze kubona imyaka myiza ndavuga itambutse mbere y'iza rya Mbappe muri Madrid. Twabonye Vini mwiza, tubona Rodrigo Guzi mwiza, ariko cyane cyane Guzi akaba umukinnyi mwiza kuri regular rendezvous kuri match zikomeye nk'izi ngizi. Do you expect Arda Güler kugaruka nako Rodrigo Guzi kuza muri uyu mukino ukurikije uko ameze muri iyi sezo n'uburyo yitwara kuri match nk'izi ngizi? Ni match nekereza kidatozwa cyane kuko abantu bose bamaze iminsi bayikina. Si turi kubona Lamine Yamal uri focused cyane ku rukundo kuruta ikibuga, ariko kuri match ya Clasico tuzabona undi Lamine Yamal. Igihari kuri Real Madrid ngiye mbaye ndi Xabi Alonso, napanga amazina atagifite excuse. Ibintu bya Mastantuono, ibintu bya Brahim Diaz abanza nkabikira ku ruhande, kuko ikintu kimwe ngiye ntekereza kuri no derby, Jude Bellingham akwiriye kuribanzamo kubera ko niwe mukinnyi byibura witeguye 100% gukora pressing ahantu hose hari umupira. Jude Bellingham abahari. Arda Güler ni mwiza mu kugumana umupira ndetse no gusettinga ama attack kuri Real de Madrid kuko atanga umupira ahantu utateza ko yawutanga. Ariko nanone ku bijyanye na mediane ya Real itaranoga 100%. Ubukeneyemo umuntu nka Jude Bellingham, ukeneyemo Jude Bellingham mu bijyanye no kwambura umupira akamuhindurira inshingano. Navuga ko birasaba kumuganiriza icyo bita animation. Aramuhindurira inshingano, ntabe wa Jude Bellingham ushaka kujya gutsinda ibitego, ahubwo abe Jude Bellingham ufasha Real Madrid kwambura imipira, abe umu box to box nkuko yabikinaga muri Borussia Dortmund, abe mu numero 8 ukina yambura imipira. Igihe batakaje umupira akaba ari tayari abizi neza ko agomba kuwushaka, n'igihe bawufite akaba agomba kumenya ko agomba guseriva Arda Güler kuko ni mwiza mu gupasa kuruta Jude Bellingham. Ko dusubiye n'inyuma, Jude Bellingham ni igitego cya mbere yatsinze muri sezo, ariko nabakari na kado ni kinira karite yo gukurikira ko haba ari ahantu hose ari umupira. Kwihaza ko atari Jude Bellingham rero bigoranye ko hari undi mukinnyi wawutsinda. Reba kugira ngo umuntu uri gukina hagati ari ujya gutsindura umupira ugarutse, Mbappe adahari ari gukina 9. Wasubira inyuma kuri Arsenal nubwo wenda bidahuye, reba Gyökeres ibitego yatsinze kuri match ya Atletico ni ibitego by'umunimero 9 wagumye muri box. Jude Bellingham akwiriye kuba ari muri la mediane, ariko afite inshingano zimwe zo kwambura umupira, kwambura umupira ndetse no agakina inshingano za nimero 8 mu kibuga. Abantu bose barazizi kuba ari kuba umwataka mu gihe bari kwataka, akaba umu defenseur mu gihe ba defend, hanyuma akagumishamo kano kana kitwa Arda Güler n'akamajisi. Ikindi kintu Real Madrid yatsindishaga Barca mu gihe cyose yabayeho ni pesi. Ko Real Madrid Barcelona nayo tware bisobanuye ko kutagira umukaseri, iki ni ibintu bimeze nko kuviraho ikipe indimwe kugendera rimwe mwese kwa ko bisiko kwambura umupira niba bishobora, ariko wakukuraho akantu kameze nk'akaziga ku buryo ubura utanga umupira ukawutanga nabi karangira ububahaye. Icyo kintu gituma Barcelona isiga ama espace menshi. Bivuze ngo niba ufitemo Mbappe ukafitemo Vini bose bakwihuta, byaba byiza ufitemo na Rodrigo Gaos. Rodrigo nubwo adakunda gukina kuri 7 cyangwa se ku ruhande rw'iburyo, ashobora kuba yajyamo nk'umuntu nawe ubizi neza ko yakora amakosa make kuruta uko Franco Mastantuono yabikora cyangwa se Brahim Diaz. Ariko nanone ngiye hari indi solution nateganya mu gihe Chouameni yaba ari muzima, Jude Bellingham arimo na Arda Güler, natekereza ahubwo gukinisha Fede Valverde kuri 7 mu gihe haba umuntu wo kuri 2 yaba yakize, kugira ngo Fede Valverde abakiyitwa kakina kuri 7. Bamwibuka Real Madrid ya 2022 atwaye Champions League. Ushaka kubwira Fede muri shema tactique akabahagaze kuri 7, ariko nanone mu bijyanye na animation akaba ari umukinnyi wo hagati. Uza gasanga Jude Bellingham ubwo Fede akaba ari ku ruhande rw'iburyo, Jude Bellingham urw'ibumoso, hanyuma Chouameni akaba abahagaze hagati, bagahuzuzwa na Arda Güler muri kare cyangwa se umwashi Losange mu ku bantu babibona. Urumva ni Diamond mu cyase kuba Genesis Diamond. Bivuze ngo niba Fede ari gukina kuri 7 ariko akaba bisika agomba kuactive hagati umuntu usanzwe akina hagati, hanyuma Jude Bellingham akaba ari gukina ku 8 ariko uwe hirya asa nk'ugaruka 6 kabiriho Chouameni, hanyuma Arda Güler agahita yuzuza muri systeme yo kwataka kuko n'ubundi Mbappe ni wa mu nimero 9 udakora pressing. Hanyuma agasigara kina Mbappe na Vini bameze nk'abaringaniye, ariko kwa ko Mbappe nanone adakunda uruhande rw'iburyo, Fede akajya bimukorera
nk'umuntu usanzwe akina no kuri kabiri Yego. akajya bimukora kujya guhindura amasanti kuko niba usubije n'inyuma n'igitego Real Madrid yatsinze Liverpool kuri finale ya Champions League Ni cya Fede. ndumva Ni Fede Valverde rwose. ni Fede ni passe ya Fede kuri Fede Vini kwa Vini Junior cyane Ndabyibuka. passe ya Fede kwa Vini bivuze ngo iyo travail nayo ashobora kuyikora kuko muri El Clasico nuzanamo wa Stantuono bashyiramo ba Brahim Diaz kuko kuri Juventus ntekereza ko yaza kuba afite abakinnyi bakuru baba baratsinze igitego kirenze kimwe ko bakoze amadeshe technique niba hari amapasi menshi Mbappe yagiye atanga nka nk'ira pasi ku gitego Eder Militao yahushije urana umupira w'igitego ari nka Fede wawuhaye hariya n'incundo yaranazica kandi agabukawutera uri press ujya mu izame igihari rero kuri Real ikintu kitwa median kuko nicyo kintu Barcelona itabayeho sheken Barcelona yashyiramo Firmino Lopez asanga Frenkie de Jong na Pedri still iguma ikomeye defense yo turabizi ko iyo irimo iranyeganyega irimo irajegaje niyo mpamvu Barca ibyikora byose ikintu kurinda kugira muri defense yayo attaque nayo ntimeze neza niba mushaka gukina na Girona iminota 90 mudashobora kwishyiramo igitego cya kabiri nahoze mbibwira Mbappe Sevilla yatsinze Barca 4 umukino ukurikiye iri mu rugo still Ramon Sanchez Pizjuan inerwa gutsinda Mallorca kandi yabanje igitego bivuze ngo nubwo nta complementarity ba mu mupira biragaragaza weakness za attack ya Barcelona kuko nubwo n'imibare ntayiteguye ugiye kureba imibare kandi baratsinzemo na za 6 Barcelona imaze gutsinda ibitego biki byinshi ugereranyije n'ibitego yatsinze umwaka ushize none se ubu Barcelona ifite ibitego 40 basi Barcelona ibitego ni byinshi 24 muri champion ni champion muri match 12 tute competition bafite ibitego 33 ariko bamaze kwinjizwa 14 bafite 33 tute competition muri champion imikino ingahe 22 muri match none se kuri attaque ya Barcelona match no var 8 kuri attaque Real ifite bingahe tute competition amaze gukina match 9 nibyo Real Madrid ifite ibitego ubwo kibira muri champion 28 yego muri champion 20 byonyine 28 ariko nanone tugiye kureba nko kuri Barca kuri attaque bari bafite ubushize niba imikino 10 utsinze ibitego 33 bivuze ngo ni ibitego bibiri kuri match kuri Barca nibiki ko Barca kimwe mu bintu ikora tuzi ko itsinda ibitego byinshi kandi ngo ibyo bitego uri murabibara harimo n'ahantu yatsinze 5 na za 4 nta gakipe yari bitandatu Olympiacos ni yari bitandatu muri champion Valencia bifite bahonze ari bitandatu na Olympiacos erutse kunyagirwa urakoze cyane nibyo bizamuye nibyo bizamuye kuko Barca hari ahantu henshi yagiye itsinda ibitego bigoranye niye match Barcelona ikipe yabonye umutuku igice cya kabiri cyose Barca ntibona igitego iyi sezo ndayibutse ne Levante yabonye umutuku mu gice cya mbere Barcelona ifite 3 igice cya kabiri Barcelona yatsinda n'igitego na kimwe iyo match yibukiye y'umutuku match ya Levante na Barca irebe ko match Barca yatsinze 3-2 yariko yabitsinze mu gice cya mbere biba neza oya ahubwo Sami was comeback hari cya Ferran ku munota 52 ahubwo ikipe ya Levante yabanje 2 ni Mallorca nihe ikipe Barcelona yishyura 3 ikipe yatsinze mu gice cya mbere ariko sundi match ni nyinshi ntago match ari nyinshi match 12 zonyine se Barcelona kureba ukareba izarizo Barcelona hari ikipe yatsinze ibitego mu gice cya mbere igice cya kabiri cyose igikina iri ku izamu ibihusha gusa nzanyirebe neza iyo match ya Barcelona na Mallorca ni bingahe kwa Mallorca Levante aho ngaho muri iyo mikino aho ngaho rwose Mallorca yabonye umutuku ariko Barca yatsinze 3-0 harimo n'icyo ku munota wa 90 ikindi n'icyo ku wa 23 na 7 ndi match 23 n'uwa 7 n'icyo ku munota wa 90 cya Lamine Yamal yaba ari iyo ngiyo ndabona ntayi yaba ari iyo match abantu benshi biteze ko Barcelona iza kunyagira oya twese tunabigarutseho ubusatirizi bwa Barcelona reba noneho ba top scorer uzenguru kurebe mu cyitwa ba top scorer reba aho umukinnyi wa Barcelona ufite byinshi menya afite 4 bine Ferran na Robert Lewandowski bafite 4 ufite byinshi ashaka kuba afite 4 rwose Lewandowski nawe ari hafi aho ngaho Mbappe se nari nko mu 9 Mbappe afite 10 Mbappe yageze mu 10 ari mu 10 niba ntibeshye Mbappe niba atari 9 ni 10 ni 9 muri La Liga uko ejo barimo bageranya bavuga ngo ibyo Lamine Yamal yatsinze suzo yose abakinnyi batatu bamaze kubigeza mu mikino 8 n'irindwi bavuga mo Mbappe w'9 akavana ba Harry Kane ba 12 na Haaland wa 11 ndabona Mbappe yarafunze 10 afite 10 Alvarez 6 Vinicius 5 Etae Young 5 Vedat Mulik 5
abandi babi n'ubwo niho haza Torres Ferran Torres Fernandowiski na Robert Lewandowski. so ngira ngo mu by'ukuri turavuga amakipe azi imbere muri byose muri Liga kuko Barca amaze gutsinda 24, Madrid 20. Hanyuma kuri possession nk'ibisanzwe Barca igomba kuyoboye amakipe yose kuko iri kuri 70% muri rusange mu gihe Madrid iri kuri 62%. Hanyuma ibitego mu gice cya mbere cy'umukino Barca amaze gutsinda ibitego 10 muri 45 ya mbere y'umukino mu gihe Madrid amaze gutsinda ibitego 9 mu gice cya kabiri cy'umukino. Barca ifite ibitego 15 mu cya kabiri, ndavuga Madrid nafitemo ibitego 10. Namakipe mu by'ukuri agaragaza imbaraga muri shampiyona. Adela mu by'ukuri kurikije Team News ku mpande zombi anabanaga ari byishimo kuri Xabi Alonso kuko navuga ko yagaruye defense kuko kugarura Trent Alexander-Arnold mu myitozo, kugarura Dani Carvajal banoga iburyo, kugarura Dean Huijsen, kugarura umuvandimwe twa Dani Ceballos ndetse ndumva arabanga bagarutse mu myitozo. Ukurikije uko Xabi Alonso yaramaze iminsi afite abagabo bose nkomojeho buri umwe ku mwanya we, ni iki yabungukamo kuri iki cyumweru? Ese hari abiteguye kubanza mukurikije imyitozo bakoze bari fit 100% baramufasha iki kuri iki cyumweru? Ndavuga Alonso ko abakinnyi bagarutse mu myitozo. Mu bagarutse yaba Dean Huijsen, yaba Dani Ceballos, yaba Trent Alexander-Arnold ndetse na Dani Carvajal, omereza amahirwe menshi yo kwita yisanga mu kibuga ni Dean Huijsen, ko niwe musore wafashe Real Madrid cyane mu mikino yashoboye kugaragara mu kibuga. Dean Huijsen ndibuka turimo dushima ko defense ya Real Madrid iri kubaho neza binyuranye n'umwaka ushize kubera yuko yihagazemo, so byatangaga icyizere ko ari we mukinnyi mwiza muri defense ya Real Madrid sofa muri bane b'inyuma, ushobora kugenderwaho akubakirwaho ibintu byinshi muri no mwaka w'imikino. N'imibare irabigaragaza muri match 7 za shampiyona zose ahari ari fit zose yazibanjemo, akina iminota hafi ya yose, no kuri match za Champions League zose ahari yazibanjemo. Bisobanuye ko nibura muri match 12 za Real Madrid iyi sezo amaze kubanzamo match 9. Izindi match ntago yarahari, izindi 3 umva niba ari match 10 harimo na suspension, ariko izo yabaga hari zose sofa uyu musore amaze kugaragara muri izo game zose akinira Real Madrid. Amaze gutanga umupira umwe uvamo igitego wonyine, so nekereza ko Real Madrid uyu musore ramukeneye kuri akudahubuka kwe, kuri akuna tuje mu mikinire ye. Barabizi yuko zimwe mu ntwaro Barcelona imaze igihe batsindisha harimo no gupressinga defense yabo igasa nk'itaye umurongo, cyangwa se uburyo bayiteraho igitutu abataka bakaza bayigonga cyane bagasa nk'abataye umurongo, bata umurongo bakisanga bakoze amakosa bakabambura umupira, cyangwa se umupira bakawutanga nabi bakawohereza abataka ba Barcelona akahita bakosora. Byabayeho umwaka ushize muri match nyinshi Rafinha na Lamine Yamal na Robert Lewandowski na Pedri na Diong uburyo babegeraga na ba Fermin Lopez, ukabona gukura umupira inyuma muri defense yabo ngo ugere no muri mediane wambukiranye ugere mu bataka, ukabona ni ikibazo gikomeye cyane ko umupira urenga iyo nguni. So therefore rero kuri Dean Huijsen ni umusore umaze kugaragaza ko ari umupaseri mwiza, ni umusore umaze kugaragaza ko yiteguye gufasha Real Madrid gukura imipira inyuma. Afite na karite we yihariye yuko adashobora kuba afite umupira muri defense ngarebe ngapfe gutanga umupira ku mediateri wese umuhagaze imbere. Oya, hari umukinnyi ufata ballon akavuga ati ballon ngomba kwihereza mediateri kugira ngo pressing atari ngiye igonga ntisanga ballon itakaje. We agira uburyo atuza agabanza agafata umupira akabanza agasoma situation impande zombi ubumoso n'iburyo akareba umuntu muri imbere hasi umuntu nimuhereza ballon ntago mba mushyize muri danger, ntago mba mushyize mu kibazo cyo kwita yamburwa umupira. Ese uyu muntu ahagazweho n'abantu bangaye, amaritswe n'abantu bangaye, agafata umwanzuro akaba yatera umupira muremure ashakisha abataka cyangwa se akawushyira mu zindi zone ubona ko nyine zitahita ziteza ikibazo ya Real Madrid. So nekereza ko kuri Dean Huijsen we ni hame ko Xabi Alonso agomba kuhita mushyira muri defense ye, nubwo izi match atakinaga yaba match ya Juventus barayitsinze babona na clean sheet bakubititse ariko no Juventus yabaye mbi rwose kuko yataza kuba Pierre Carruru wenda imipira sinzi ukuntu Rigor Tudor natoza ni gute twisangaga Pierre Carruru ari imbere y'izamu harimo bakerana Iridize na ba Dusan Vlahovic.
ibyo nabyo bafite n'abataka benshi baguze ba Royce Openda ba Edonize Glover ba Jonathan David nicyo kwibaza kuri Sene baramwirukana. twahoze tumusesengura nijoro Igor Tudor uburyo bimaze iminsi bimugora ariko ayipanga nabi no kubona igitambaro cyambawe na Kenan Yildiz n'igisebo kuri Juventus. umwana w'imyaka 19 Utari n'umwene igihugu mvuye ngo n'umwana uzamuye muri akademiya. hano abantu barugani bayimazemo imyaka myinshi Barokateri bande. barokateri nyine ubona ko bafitemo Igor Tudor akeneye byinshi byo gukosora Oscar Bazari wa Weston McKennie kuva ati n'umwana umaze hano igihe kinamaze no kumenyera. ariko izi game ebyiri Madrid yari zitwayemo neza bakipinze clean sheet kuri game ya Getafe na Juve biha byabaye nubwo bagowe ariko iyo resilience ku basore basigaye muri rusange ntekereza ko bitwaye neza kuri game ya Getafe hafunze Alaba na Militao. Unfortunately inkuru zirimo zingeraho nuko David Alaba afite n'ikibazo cy'imvune Alaba ntaho hari atazagaragara muri iyi game. Alaba we n'ubundi nta kibazo. Kuri match ya Real Madrid na Juventus ari hafunze Asensio na Eder Militao. Raul Asensio asohoka mu kibuga abantu barabyibuka Oya we n'ubundi nta ariko kibazo. nawe amakuru ahari nuko nta kibazo yagize so ntekereza ko Eder Militao mu buryo buri automatic mu buryo busa nyine nk'ubudasi buri direct buri bugomba kubaho Busesuye. agomba guhagarara na Dean Housen. Eder Militao agahagarara iburyo Adel Militao muzima. Housen Kuko urebye akajya ibumoso. nk'ukuntu yakinye match ya Juventus numwe hari nka action y'abantu benshi batibagirwa ya counter ya Dusan Vlahovic. Yakinye neza kabisa. Eder Militao na Dean Housen jibra waba ufite defense y'abajeni kuko apare ko Eder Militao akunda kugenda wena na Dean Housen akaba akunda kugenda ariko ni baba defenseur bafite umupira ku kirenge. Eder Militao n'umunya Brazil quand même rero nasuye no mu mateka ushobora gusanga kuko abanyabrazil benshi babumva kuba mwataka ari byo birenze wasanga yarabaye nk'umuwinga cyangwa karabaye nk'umukibizo wo hagati yaratangiye Eder Militao yirebye barafite ku kirenge si umudefenseur 100%. Ariko nanone ikintu kimwe kimufasha kubera ko nyine afite uwo mupira ku kirenge umuntu uzi gukina umupira bazi amayeri umuntu yakoresha amucisha umupira abahazi ikindi arabangutse. Eder Militao apari ibibazo by'imvune n'umwe mu bakinnyi b'aba defenseur bashobora kwirukankana na buri mukinnyi wese uri mu kibuga akaba yamusiga cyangwa akanamutanga. Ikindi ni na mwiza kuri detente cyagiye igitego cyabuze arasimbuka akaba yatsinda igitego cy'umutwe Eder Militao. Ikindi azi cyane izino Clasico kandi yarazitsinze kenshi azibanga ryatuma utsinda Clasico kuko yabaye muri ya Real Madrid ya Zidane aho agitsinda buri munsi azi buri kimwe cyose wakora kugira ngo utsinde Clasico. Bitandukanye no kwasangaga Rudiger ntabwo yatsinze Clasico nyinshi ari kumwe n'umwana nka Raul Asensio ukibereye mu koherezanya amafilime ntabwo aba yakazamuye urwego cyane. Ntekereza ko n'ubu noneho na Carvajal yenda namuhitamo kubanzamo mbere ya Trent kuko Carvajal yanagufasha no kugukuvura mu gihe yaba list defense mu gihe yaba Dean Housen cyangwa Mutara Eder Militao bose baba banagize. Munyenye zonyine mfite kuri iyi match ni munyenye zuko Trent na Dani Carvajal bamaze iminsi badakina kandi Federico Valverde amaze iminsi akina ku ruhande rw'iburyo. Ntago ari umutoza kenshi cyangwa se abatoza benshi bakunda kwita bakora impinduka ku mukino munini ngo abakinnyi bavuye ku ntebe y'abasimbura hari umukinnyi umaze iminsi amufasha gutsinda imikino amaze iminsi akina aho hantu ngo ahita bihinduramo ukuntu. Iyo bihinduye hari igihe bizana ibibi byabyo hari igihe bizana amakuru atari meza ushobora kumuzana direct akongera akagira ikibazo cy'imvune. Abaganga niba babeshye abaganga babaye batabeshye ngewe nahitame umuntu umenyereye kuruta uko mengeka. Icyari ni iki ngiki Zameri Dani Carvajal kwita umuterekamo cyangwa Trent Valverde aragaruka muri mediane. Yego wavuze ko wowe uprefera ko wamushyira imbere ku ruhande rw'iburyo ariko afite animation yo gukina muri mediane. Ingiye impungenge mfite n'izi ngizi zonyine. Xabi Alonso nibyo ni umutoza nabonye w'umujene witeguye gukora amashanjo agiye atandukanye ashobora kumuhereza resulta ariko nanone si kenshi ndimo mubona akora ibintu bishya mu mukino. Arimo arabikora mu buryo bumwe na mu buryo bundi ariko hari amaprincipe arimo donc arabakinnyi asa nkaho arimo ahereza amarore ngo bakore competition mu myanya igiye itandukanye muri iki gihe. Ugiye kureba nuko nyine Trent na Dani Carvajal batari bahari bombi bikaba nk'uko Fede ava muri mediane akajya ari ku ruhande rw'iburyo ariko umuntu witwa Xabi Alonso asa nk'uwari waramaze kwanzura ko gufata umwanzuro ko ni urura ruhande rw'iburyo rw'imbere ni Antoine ni Rodrigo Guz
ni usuye ko Guza ashobora no kujya ibumoso banamubwiye ko agomba no kureba ibumoso ko yahatana Kompeta kwa na Vini, Vini yego. ariko Mastantuano n'aba Brahim Diaz uretse kuri match ya Atletico Madrid nibwo yabigerageje afata Ardagura asa nk'umukura muri mediana amwegeza ku ruhande rw'iburyo imbere ariko asa nk'ukiniramo hagati cyane anamutangira imipira ibiri yavuyemo ibitego birangira muri iyo match ari wakuyemo binagaragara nabi cyane ariko muri izi match 12 Real Madrid imaze gukina aho imaze gutsindwa match imwe yonyine match batsinzwe na Atletico Madrid ubwo ndavuga mu marushanwa yose ntago nabonye agerageza Fede imbere ku ruhande rw'iburyo ariko ashobora gutekereza akavuga ati iwenda mu gice cya kabiri ndabona iyi game bijyanye na situation irimo iganamo reka Fede muzane hagati mu kibuga birashoboka ahubwo turetse twibaza ngo niba ari guhita asanga Laurent Tchouameni hagati muri mediane imbere arabakinisha koko ari kare muri mediane ari kare ari iyo box ya Jude na Ardagura na Tchouameni na Federico Valverde ibyo ngibyo byaba igitekerezo cyashoboka mu gice cya kabiri mu gihe abashatse gushyiramo mu right back akahita asacrifice agakuramo umuntu umwe ugomba gukina imbere ku ruhande rw'iburyo waba wabanjemo ari we wese yaba Mastantuano cyangwa Guz cyangwa se Brahim Diaz wari wese uko yaba yabitekereje ariko ikiriho nuko game nk'ingiyi umuntu nka Federico Valverde mutsinze game ya Juventus mutsinze game ya Getafe mutsinze game ya Villarreal izo ni game eshatu zose zitambutse umukinnyi ari ku ruhande rw'iburyo arimo akina kuri uwo mwanya munatsinda na game ya ngira ngo kuri match ya Kairat Almaty hakinnye Raúl Asensio kuri kabiri ariko ni game eshatu zikurikirana mutsinze kandi mukomve kandi zikomeye Villarreal ni ikipe iri muri Champions League Getafe imwe mu ekipe nubwo uyu mwaka w'imikino atari nziza nk'uko yari imeze ariko Getafe ni derby hariya i Madrid umwaka ndabona iri ku mwanya wa 12 muri Champions Sofa na match ya Juventus mukayitsinda kwita ukora izo shanjo mukahita ufata abakinnyi bamaze hafi ukwezi hanze ukahita uhitamo umwe muri bo ngahita ajya mu kibuga kandi bajya no kugenda ntawe wari mu bihe bye tubyibukire ntawe bajya no kugenda muri isazo rwose bajya no kugenda Xabi Alonso yari atarafata umwanzuro ninde ugomba gufata kuri kabiri hagati ya Trent na Dani Carvajal byari ibintu bikiri mu kibazo umwe arakina iminota simburwe undi akina indi ariko game yari yasa nkaho yanzuye ko ari Dani ugomba gufata umwanya yahise avunika kuri match ndumva ari ya Marseille niba mbyibuka neza yahise avunika nawe ahita ajya hanze atangira gukinisha uyu musore Federico Valverde na Raúl Asensio mu bigiye bitandukanye so nekereza ko njyewe simbona umutoza ari buze guhita agira ibyo yica mu by'amazi iminsi agerageza kubaka Valverde yabanzamo ku ruhande rw'iburyo hagati Tchouameni na Jude Bellingham na Ardagura akaba yabishushanya muri ubwo buryo akegeza imbere Jude nje mbona ariyo mahitamo ashoboka bijyanye na exercice muri ya myanya kunda yiwe bijyanye na exercice yakoze kuri match ya Juventus ubonye ko yagerageje gura ku 8 Tchouameni kuri 6 Jude Bellingham yegera imbere kuri nimero 10 nekereza ko yaba ari nacyo gisubizo cyiza gishoboka na Mastantuano akajya ku ruhande rumwe cyangwa undi mukinnyi mu gihe hakiri iyo crisis y'abo basore bakigaruka ariko sofa mubagarutse kuri Dini n'ubona wafasha cyane ni ushaka kwita yisanga mu kibuga ariko hari impamvu imwe ntekereza ko Ardagura ari ukwiye gukina 8 wa Real Madrid kuri iyi match hari iyo deba hari icyo kintu cyo kwibaza ngo mediane ya Real Madrid yagira uburinganire ari bande bayirimo uyu mwana Ardagura ntago kuri Xabi Alonso kereka abaye ari umuntu ko ugiye kugendera muri bya bindi byo kugendera ku mazina ariko abaye ari ugendera kuri performance umusaruro ku by'umukinnyi aguhereza mu kibuga muri mediane Ardagura muri match 12 sezo Madrid imaze gukina amaze kubanzamo imikino 10 match ebyiri zonyine nizo atabanjemo amaze gutsinda ibitego 3 atanga imipira 5 ivamo ibitego n'uruhare rw'ibitego 8 muri match 12 ariko iyi sezo amaze gutanga imipira 23 imwe twita key passes ya mipira ishobora kuvamo ibitego overall nushyiraho na game za Turkiya enye muri ino sezo ndavuga kuva 2025-2026 itangiye muri rusange nizaba ari game 16 amaze kugira uruhare rw'ibitego 12
ibitego 4 assist 8 kuri match ya Juventus akina nka nimero 8 umva uko yitwaye wabonye ko Jude yakiniraga imbere cyane Yego. asa nkaho harimo akavaringana na Mbappe niba Mbappe avuye muri box akahita ajyayo niba Mbappe yasubiyeyo akasa nk'umuza mu mugongo we kuri match ya Juventus yagaragaje ko ashobora kudictatinga tempo cyangwa se kuyobora umukino umuvuduko ugomba kugenderaho wa Real Madrid kuri uyu mukino yakoze tushe 96 atanga passe 69 zageze ku bantu muri 71 kuri ku kigeranyo cya 90 ku kigeranyo cy'ijana ku kigeranyo cyo kwijanisha yagize 97 kuri passe yari kwizigera ku bantu atanga imipira 7 yashobora kuvamo ibitego atanga imipira 6 yose yageze ku bantu miremire ama long pass so therefore izi agirana agarura imipira 10 cyo bita recoveries yambura imipira 10 atsinda duel 5 muri 10 yagiyemo so nekereza ko izi karite tumaze igihe tuvuga ngo ariko muri mediane ya Real Madrid ninde ugomba kubabera Toni Kroos ninde muntu ugomba gutuma Madrid ihererekanya ninde muntu ugomba gutuma Madrid yakira umupira ivuye inyuma ikawambukiranya ikajya imbere byabaye ikibazo kinini cyane umwaka ushize ariko iyi sezo hari impamvu tutakibonye cyane no kubera no mwana Ardagura Jude twibukiranye majorite y'imikino myinshi muri ino 12 Madrid imaze gukina iyi sezo amazimisi yaravunitse yari yaravunitse kandi Madrid yagiraga gute yatsindaga kandi tukabona irimo irakontora tempo y'imikino myinshi unagarutse kuri statistique utubwira ko Real Madrid ari ikipe ya kabiri mu bijyanye no kwiharira umupira iyi sezo nyuma ya FC Barcelona so nekereza ko rero iyo role n'ubundi y'umuntu ugomba gutuma Madrid circulation ya barishoboka ibaho ayisubiza uyu musore yihutisha baro cyangwa se igenda buhoro bitewe n'uburyo umukino uri kugenda ayisubiza uyu musore hanyuma ahubwo noneho Jude Bellingham akine nka shadow striker nge nabonye ari byo bimufasha kuba yagira ibyo akora mu mukino kumufasha nabyo akunda buri wa muntu uri buze gucunganwa n'umupira bashyize muri surface awataka Mbappe arahushije gato arahushije ahita asubizamo akore rebound asubizemo kuruta uko yaba wa muntu ahubwo uvuga ngo we ngarima kuri Juventus ejo bundi n'urugero rwiza kuruta yavuga ngo niwe muntu ahubwo ngo uri guteka ibiri gukorwa muri mediane yabikunda se ibyo bintu arabikora ariko yisanga still yagiye wagasanga nyine wasigiye n'ubundi inshingano z'abandi so therefore rero izo nshingano bazigukureho ahubwo ukora izo zindi wataka ko imibare yanyereka yuko iyi sezo kuva agarutse Jude Bellingham amaze gukina match amaze kugaragara muri match 7 ubwo ahita wibaza muri 12 niba agarutse akaba agaragaye muri match 7 ubwo yasibye zinga yasibye match 5